giro ubukristo ku nyungu z'ubucuruzi bwungukira abanyaburayi, ubukristo kandi bukazanira abanyafrika birabura uwo mukiro w'ukwemera. Ni hame rero Leopold wa kabiri w'Ababiligi na washimangira muri iyo baruwa yo mu 1883 mu myaka 10 nyuma y'urupfu rwa David Livingstone, igizwe n'amagambo 220, ikaba ibaruwa ngo yahaga abamisiyoneri amabwiriza yo guhinduramo ubukristo bigisha intwari hambaye yo guteza imbere abazungu n'abanyaburayi bene wabo muri rusange. Hashingiwe ku bikorwa byafashwe nk'ubwicanyi, ubugome n'ibikorwa by'ihohoterwa ridasanzwe ku banyekongo barimo n'abasaga miliyoni 10 babiguyemo bazize inyungu z'ubucuruzi bushingiye ku bukoloni byahujwe cyane na Leopold wa kabiri. Ibigo byinshi by'ubushakashatsi ku mateka n'ibikorwa byagiye bikorwa hirya no hino mu bihe by'ubukoloni, kimwe n'abanditsi ku giti cyabo, nta numwe habe numwe wigeze yemeza neza ko hari gihamya yuko Leopold wa kabiri yanditse iyi baruwa. Hagiye habaho gusa kwirinda kubihakana hashingiwe kuri aya mabi yose yishoyemo mu bihe Kongo yamaze ari igihugu cye bwite. Umutungo ku giti cye y'imyaka 23 kuva mu 1885 kugera mu